malungil tutawal morar beklada rogui kada merenga sulela pastor Sandariol lamas kita malungil lungu kita Kristianol belu mengiret lomo labek kel toy lo labang lungu mesulang me kado domo lel losus rai budul ma raklay ma rubugul belaw direkel sus mora bilung ma ebir raklay mar masil belaw direkel mora president Baules marogwil senators speaker kanay ma direkel rogwil delegates chief justice ngiray galaw marogwil justices mar adra gargril direkel mora tirgal ministers lobang gedal ngartiang marnya obiang ma direkel matul tirgal bebirar minister sergida dibu semang tirgal gidi akuk lo sabe edal mak tirgal mal marenga sule la ogordeu Dr. Patrick Delay kita direkal na invite ringil me magukpol sabe elmo mas kita bebir update tirgal tial maral mail Pacific mini games ngil tutal meramiar adra media endisel togubet selungil tutaw amorar adra belaw rogui tirakuk sabiir el tune in al mortial guk press conference al long walu rior al ngia April 10 al 2025 kadamrenga suliwa adra media leng tial press conference ra president al ablo oil girel ngarngi sel Wednesday endi elil Wednesday yang larngi sel guk mlo 10th anniversary selom rolel ngel our Their Majesties Emperor Akihito manggil biil rama Empress Michiko tirgal nga gukle celebrate sa yiril sil sa Eli matabtok per tirgal minister sa mara adra kabelment aguk lorabilio sel tutawar Eli direct lulabanggel ngel ngi aguk state minister ra foreign affairs rablu rasyabal direct kami rablu pelawar Eli mengeng klel ada guk minister Miyaji alak alwid aldo mang melodiak sel press conference Eli kada ulengit talwasebol sa bedel we schedule ngil mor el alsil sembol sa bedel guk pokkel dible guk update rablu ra abek maklol tingel rablu belaw Tirekal malngutial te al dio ay sel morar adar belaw wase atangak president whips ngaray krel belaw ko komte ergit ngara maklol al dadu makada malamol malulu al girel mang safe trip pringi al mulmo tersel guk lagair al merabel wadar belaw kadbay tirekal ngarngia ko agenda gamame gemira adra medial gimobang endi ngal ogordeo direkal ngarngia bebir maklol meeting labor ngi ramre edal time medol ngit te dogora talgibel ngod etial agenda argid e baydong watte al gukngum sanga ogordeo gmiadi madengel beklad ngaya chairman tial Pacific mini games el maral mera blur belaw ra endra june o baydong watte al los pertial press conference guk update rigid ragel guk kora maklol urior ti agid el klol al banglela blur belaw aday ogordeo wil tutawle gorgo Alungil mul tutawan merga vice president trigal ministers ma director Daniel marugul members la medial ngatiang akmal semrial ngatiang al mail madala organizing committee rigid ra tial gudula at 12 al Pacific mini games el bela mo hostringi ra mo ursel June 29 el Sunday ra maklog mattedo ra kapsengay mo mga simrengi loba closing ceremony erselengi amo mga koam ong ewal constitution der bela July 9 rat 2025 long edeluro dibo gumu luaseng tial game upload bidrengi ya Pacific Games Council amle award rengil merbela or sera 2019 sera al award rengil el merbela kadamle ku koram mokregid di sera 2023 president whips ulugiwa executive order magat pia organizing committee emergong mlaringa meeting mlaringira nania meeting mlaringira miun se tul leger makmlong
el wasegam sera gel experiences sergaol lo giu seguida report el gilt mclear uriura a black chair sel got el ongewi del Pacific Mini Games el gidam le hoster ngi sera 2005 agim lombreger seguida report en lorngia motion el mililtra chair lo diaga graktung emergong mlengil telmo o madal tiagid el organizing committee gid makmal samriar el urol lo bangela a leadership belau mar other belau el mga tmokol girel tiagid el hosting ma aklogol umur al taknir ar adel may taltela el meruldar ar adlits emergong a final list sel May 15 emergong tira mo meskit sel final list ya tirgel roguil adlits el tira subir el mertiagi del Pacific Mini Game es el mal absolute final a May Dori al segundo dia ganclela other sel el May 15 en dia el sois para lista a May Dori iso aga de bogata cliché tirgel chef de mission am lartiang tirgel madala gel blue ma igal togo am adu el mortir atara direct el mortira o se ngaria requirement ngai gidel fira green fear belau se msal giblongil other drill mortir legal mlamo mrek el game ra 2005 ma 2010 el Micronesian Games emloringi tirgel dirigam logo de klug ndim loringi tirgel mlel dim lakal kaltmokal el harar sem aktimreng asulir tirgel el other belau ra gidel time mle rise up emne soril remain anonymous el ngosu tirgel adal pe afirtir no se bil to other belau ndi el al time lo de gim tega chance mal silbi de trill girel seguidel tokuni sin sendar ta klug tegidel fi Ania oven trill melk medel ngara molmutre erul dart el technical officials ya blue mea lui ma kloal blue e rogul blue ra Pacific mtiagida mogot el klol Pacific Mini Games e official time mogot el betoga klogor ngil el Mini Games e gal namo mregel ngil Mini Games ya nomregel game el larngira blue ra CNMA indim lekal tiul sports am larngi e gida ngaringa tar makloal el sports el po daw sokol mang blool Pacific Games kansola selo ngodu el girela ar host e mergong to aseng ngirera blue lungil ar athlete lungil blungur e ungil ablirir e ungil olidiu retir seguir en amo determinara a club galela game el blel host egal bebira blue legi arbek la adel mlangara egal el klogora egal bebira blue am dengelo ase será de hostra 2005 en man lema kasa amon del ngira ra adel girer emergo nga igal mla mombrek el blue el hostinga kada dimertia kadra emergo mra el mel di msaudra ungil club glele nga ngani atter el basula igal blue ngal sang sela gal ngal sang sela ilum ngal sang sel olidiul dirga gatal bod host dirga gal diagal soda bod host el almar al mel game el boringi atur bataklel tial hostinga rigid langal bangaledro Modi el time di bogu ay segero gut lokol morngi ma basyon lo borngi ma gote ngarngia gagidele archery morsel baseball softball field ra ngara blue ra melgeo kon lam gotmok sabira adel mo visit emergong el segi del basyon akulaba klelen di blaksal sul wasengirela kaltmok la partido rugby ningagida site ra archery ra malagyo baseball softball field a national track and field el site ra opening ma closing ceremony ma athletics tiagida aerial view ngira idelis la makatmok langania talgib el magigre lurol made el morning ding dai time la momreka okot maklel tiagida el national track and field ergid el ngara pelura muns baseball morngira Nippon Stadium ngani Aureol Morsey magan track tabolo mokri toponi seguid el infield ra don la dur del mora second base madire ngani basol ngara vitara arbaer seguid el home duck out gir el mom gatmok seguid site ringi amiun sa softball field tirgel dirgal bole sang seguid aerial view ngira ay delis bemlam gatmok mongil ma infield ringi el al time la at mau tauriora omsmenter seguid era superior team el mara el morti agi del PS Sports Complex el ngarngira yuns sel diagalita madamam ringi organizing committee au kot maklela
Spider Chim, tiagi da siasing eringira ede club siram la memong, endi to maral waseng sabir el gut makli, endi mle rungulam waseng girel magatmok lama tim pala, amoringa te elilo spe eringiru eral megal el dabali. Tial basketball el moringa boto dengel wasendiaga 5-on-5 and 3-on-3 under 19 al competition etiang a qualifying events el mora World Championship. Kada mal mereng asaur seguid el International Basketball Federation el ngil el tik el sports belau mang bring it to a new level. Selgot el BS el complex el lamod ora tiagid el tomogdong ngil wasen sports complex yuns tiang amo saitra weightlifting madireg el judo. Tial weightlifting direct suagal sa Maria Lu ay sila sa weightlifting amo Oceania Championship. Tial belura tayo yung arigel championship game ngaringi tial wrestling championship ablel host ngiya Samoa marangal geda direct ngar omro lilmay. Hindi tiagid el weightlifting mora muns tiang amo Oceania Championship. Igagid el umangigay amoringira tiagid el Palau National Swimming Pool. Lam makatmok lagel girel makatmok el girel tialo makatong ngilo aseng short course aluyim aim el metor gired el brenga sulele matra leadership rebela lo makador aluyim aim el metor el swimming pool sabe el maintainer ngi kidoro kuya madangelo aseng arnya olympic size swimming pool ngara bola bel dagal si el maintainer ngi mang empty madirel olympic size swimming pool ngara si enamal ngara marpil dagal si el maintainer ngi len diagal beot el tokoy ma diagal beot arala da maintain igal swimming pool tiagida adrelira 1998 emla hostra 2005 mini game 2010 Micronesian game elaga na mospe ngir el al adi tal bodo silbretira chef de mission tiagida el pool ngir require del ngania warm up pool ma tamlaru lia ramp ngi emor ngi gel sambas ngi metia ang Pacific mini game titia mogot el kloa warm up pooler ngi lang uspera Pacific Oceanal warm up pooler athletes mang seguida direct la hopefully kom usilo siya got el klo warm up pool a borbela ling tiagi del tahe euro gid at table tennis tiagi dia event el gotom lo meu da venue ngi yagi dirga gareng ngi lang ania requirement tra tigel international federation el wase tigel official certira ngania temil me ngania temil marael gamamamlo lingit lo wase wrestling ball besterira te alla table tennis melbora ngara mayong cultural center bagi dir ko ura scheduler ngi avenue kultmok lundi yora scheduler ambay egal ambay ul mo do spet gal international federation albornia recordra international organizations ang diagdil ma gotl site ra table tennis amle maris tial bes el chimra maristela telgib mle muum magi mlo odrsia convention center ang pang telgib muum gegere mang agimlo dersia a multi-purpose chimra pala high school ngario atensyon ngari atablol tangara alsel level ra table tennis ra Pacific Game tal players ay gal bebi rablo di adrasina mang tirge ngar segi del level ra al tandim lagal medal ra Paris hindi they were in the qualifying round tos pe aklo basyo mang segi dia hindi basyo akaltmok ela kadamora tiagi dele triathlon amoringira imakangdak o mo mesetial si asing ngarngia trula ara imakang mang tirga mangi tamora beach mo mangigar segi del rest area emergong lewi del dart el metor meng mas el ngara rat el tuobra imakang mang mo el simmer segi del rael ma geurolo bangela emostel gireli segi emergong tangara rat el mo yuwetter segi del lengud el mera imakang ewal lo liwetter segi esel bol merega tamem erratertir emergong ermurt el sela blur igual el mertial bebula ablila mle sigsol el inacio e obitok el mut el mera imakang sel gotam le ulda sula se borur tra al sela blur igual lo melmil moradim selmei amlo diagal sebel amlo diagal sela kid ma adar bela ol garantira abilis el diagal to darablay magi mlo meses sel gotam makasabilis ngi emergo mo so el mele ter segi del time mo so el ngarngia ay gay gidele
tokuni kita adar belal man lamo yakaya bilis lamo dia kasi edel magam ulum lamo arur tadi moray magangel mutne tiagi del kotel kloluror el alsil semadel okal club se ngirmang amo sel opening ceremony 80 days before emergong etira mo laurerela scottiora muns ma sel ngarmal park tia sel saitra beach volleyball ngarmal ke Long Island Beach Park. Hindi dogot te kada mora miunse tia katengel mo sment tia ramp rogir el morsel got klol dila el meng mas el mertial ngarngi amlay mong mo sabe dalo spe ngi rogir imol sel got lulanggang karap pula suberi da mo makatmok yang mama mel mol ngi teragan traktor mel makatmok laigel mut el caldera ulanggang karu era al bolo mu el tial game se mel mol mangari aldo do ngi ngagida ministerio ngal tiang maltagi mo kay seul mo lingit mga dadura kontraktor el girel tiagi del Long Island normal ka un clima el gorta required el girap del motor seguida amu la uror ngi PPUC imbrenga sulil etamo ba avengil morsele ge un clima el gorta el calde ge el blila klokol emergong tablong ay gel practice court mang adi yo porque cleo hace sel bol mereka tiagi del mini game adi tal sandeng erul sander urul momu la aurora mina tobasim agio mesera klungel audo del mom oit el mora girela y galgord mamagarang en moso edel soba akal sel lomu la contraction radi del el sim on subira adre bela lo spe indoor volleyball sel gotel betoka blue lo sokor ngi metiagi del klogol al amomu ra day one mel mora last day agel lui maklo al blue al adi tablor ngi adi aklo parebor ya blue rogo adi o parebor angara mayong cultural center al borngia o mangigay borngia o mangay bada akra al sel krego ma freestyle sel beat wrestling amora ay right side Japan Palau friendship bridge may gigida gel kora al banglede adlang okla morngira Poror Elementary School, Palau High School, PCC, ma George P. Harris, ma Mincenti Lontila specific el blue ulingit el mokiera Mincenti High School, letam lang arngira igan lang momreg el visitor til May, ma gigia al borngi, blungura morngira PCC cafeteria, tia uldimoklar adro kuya mo el sim uldimokra tim Palau el mokiera miuns. Tirogul 250 adra timpala mo kira hamiuns embergong actio ay se lo hace tia ongerul time el bodo host era last time el the host ra Pacific mini game siam le best el performance belau ra Pacific games kadam le win akaltiul gold medal emle number 5 overall Pacific mini games of course I get traditionally in first second third fourth fifth place New Guinea New Caledonia Tahiti Tonga Samoa ay gemel mol mel maklo tim tit madiregal timra naurul mail gida madengel seral mera 1998 Micronesian game etamlera day 5 day 6 et dimle talsil setamokot ang masasko gitira maray tiang amo Oceania Championship matrigal best lifter sa Pacifica mekaldibra abulur belaw siam le best performance gid osisul time kada tiagi del Pacific Game kadam le winner gold medal a Pacific Game sila al hosta Samoa and that's the last time that we won the medal last time the winner medal emle bronze medal la si enamara 2023 maktiar other belao lo mese vice president o rengsa si sera 20 years ago ra gold medal game ra sa stadium kuam amle upset rebelaw trigel betogol maklol adel mangada dura adlit gida dilul wase ere ma next selu telme 20 years later tiagit sel next selu talmer mang cluid el blue al mutel melul democrat defending el gold medal el kuam masien mai ma of course FSM kadam la mo bek last 2 years kadam la amasterir metamlami dige gida di swaglo wai sanga kamal special te alle embrenga sulera dalla private sector mel mutrelang tamna donata dart ma ewid el telail el mol nga seura hosting
olbira lulam le authorize 1.4 million appropriate 1.2 embergong official time kadamrenga sulel officer a president maigal roguil el contract logio administrira MPII ngaim el milyon ma dart o with el telay lam lamura igagi del facilities ma igel gimlo momkodong lo aseng le wish list ngigel serabol merga igel contract ngani aturu betaklel tal milyon ma email dart el telay sera gi pomo lingita gi lingita tal milyon sera el mebid en 1.5 seguida mo habla le ngalak ramamandi mal sembrial ngatiang o ay sila sa bela kaltmok que ureng lo hace bolsa pedel kutmok la igagi del rokuil kudul ma teletele la igagi del facilities ergid atoko era media ololga olgril gasuo ongra arngi el girela streaming el game el mora outside agyo rolo bangela PNCC e direga el mal rol close lo bangela PPUC maigel agyer rokuil ngarngia uspa lamra dengi basira ma tokuni mora communication mlamoringia dengi basira el mora abe bulungud ma gel mosobe ruli mang mosobe la al moringia kabret sra imakang ringiwal amla makatmok yom daslo asia miun sa mal betoka sports el moringi matamo upgrade ringi lom daslo el teknira edel telal adra bekel sils possibil ngarsia bekel ada dia keluar ngaramong di imol kamera ol durok ringi kita malaringi el alta mendi adama ding warngi ol durok mendige gidi vice presidenta sabegel mongol melmutre el alta mergong en madela a torch relay masel godula opening ma closing ceremony di mol blakatak luase ang lamoringi adra Cook Islands el mele tirge next el host ang momoyi da bandera ng sel July 9 el mortir el ngara hedra NOC bela el mora hedra NOC ra Cook Islands al ngara political leaders el meta dimensioning di dol tirak la chartera igal game ngire el ngara adra sports el mora adra sports mendige gide mal merenga suli urtial te al merenga suli rogul adra belau el wasetianga al dabalet arogul godula klalo dos pelo sokol amla obus mamla merbela or el alsils agi diregal di uai selo ase selbol merega ge mengaringia e with el dart al bank bets selbo de merege di guspe ti alte ale o ase agi mo ultrau mote do ara la malsugo mengaringia barak sero mi so miu aigang di elang me agimla starter pre-sailing after the game en with el dart al bank bet se di o kol magibla motraum yolingi tangesar adar bela rogui maskul ma rogul adel ngarabli mel tokar ngelgi so mia tokol bedel ai soy se poda ka ngel gireli segi o mal misulang vice president di waigel tilong el wase ugordeo sa el dio banget el telgip emrogo mo mrael ngarngia ku taraklo el sungul endi mek mutial te al maskemia adra media mamgera igel qoradi sesel garmi ul morngi e bol sa bedel wilis ri gunge adam ogurdeg mal masaur tel kumakailom so dem maigal siya simpla mo olt matletel teklo aku mesra kumna involve rai kaklo mal nam ko tetel time sel kabskidos ngem kadmo angara tel kaklo mran mi kadura mal no tar besudo siat basalomuns elak la mo angarang kamum lao mula tablol publication el girela performance regid ragi makmlo dulir sera presentlo hacia best performance regid sera 2005 keltiul gold medal di medal omni del der ma omngai bada klim el wrestling ma akloang el weightlifting el merangin di imol family nara weightlifting ilegel medal regid rogui that's the best performance ever ra Pacific Games matiam mal ngod el level ongerung lo diak telin di elabol te legal duli a requirement tial game agirem el passport holder se el prove of residency regal 5 years malsugum ngarngi ager le chef de mission ra FSM lo se tirgel athlete certil
Hawaii base tigal stand out ra kalit ramrigel nsipilo sokora FSM al sugum tamlele kier sia dirga tal 5 years el kier FSM and they are disqualified ngirem el passport holder esabem el probula sigam lele el mora ongeimel ungila ngudra performance ra rangal gatial waseng ngania youth component ngi omius akada mengel wasia best tergi del el gold medal Ramai Connection Game sellable Pacific level en 567 letia goten klogolela Tahiti Maguk Islands klogolela Papua New Guinea meng di el time tiang arnya youth component ngi altang mo mega difference arurt tiga kita kadamla open national track marang lagi dangar sel rensu meng al cukup mensuama tatali o urang bering la boda tatali o ulang giril mora gras emrokong emo activo ai sa segi del best del performance rigid emrokong e agi motto bring agi del publication ra Pacific Game ma Pacific mini game tianga ong lawal 12 Pacific mini game di keluar ngi abla tangarngi bebi ngi amal roi rigid meng bering rigid amorse direkal bering rigid bebi rablu mo ula bebi ra tim tira mo magasay leng dia kal beot ol ngi las ko gil metiang e gal blu diregal el abul diregal kado kamama diregal o mes mlo diak tali ara la gal makom dimlus el girela a tarif ma tokoy ramrigel endi se corresponding el increase regal ara la gal el kamama mo malsugum ngerul dar tal tela la ara la gal el ra first 5 days ekado ngas ekli sera lui me email basen kadam bengelo sa gim langu betia ngai sera menu legim le planner sera al 235 el andor 95 ndi gidi se ba amlo ai se lo kiwa tokora research ma tokora agriculture sa ngai samla mo el ro ku iram rigel o kadem edel million mal kamlam ndi sel lo lom el ko tetama ngai sa igel bulul mong e sel bo ringa drengel ko en murgur mang tim regidra yakyu poriate alel me franca ma baklay meldli di tim ra yakyu merul bui langara Taiwan a table tennis angara Taiwan el train el kirel tiang tirgal bigedra a wrestling adir kamlara Samoa kadam ngel wa sengaria le medal gold medal ra Samoa tirgel bel meter tiang a osisiul at seguida meskida telgibulungil indication osisiul timing sel bolong ay bad akar sel pitch rayda yang laguk ngaringia kadang ngat kip maltay nguk ngaringi el tela ngat kip guk ngosuk tri trigal el mangay bad akar gidra beats wrestling ala bolu rayda ngil totawe ugardeo a question sanga akot ayel facilities el mo o house accommodations kam namin siya galbekal school ay ngari kora renovations on morngi lang ngari school mo tako ngari school amo ngara may ngari time el kutmok like al facilities mo mereka school raw telong le labon mereka school mal al mitigelat mal mereka sulem le ramalung ilger tamla apalo school ablel rebiderngi ulumi tibel mo tokal contractors agoro elementary school al tawtawrengi ma George P Harris ani omusment rabita rar eli yang ari auro lo mu ra after class mo 3 o'clock ra club say mangari amla mo mregal facility magi mal merenga saul girele gi mal confident lo aseng mo mrek lul di mukra bes lobel ma gal magkakaroon el bolos PR adra igal ngania requirement ra ratio ra game tar maklim el madala el blay ma ol lubel el mora mangmo kadmo kaltmok le ready seguida ulma sel laknodula sa STA ma Maristela if necessary le Maristela mo require role new loan ma es el bencho el diaga udo del earmark el morngi George P Harris Palau High School koror miyun sa already ngari udo del ngarngi mung kadambrenga sulit terkait del rokul contractor serbelau la rongosi o kodongela minister iar merokong me submit abi de tire lang ul tau taureri regi del lurior
mo kultmok ra ueral bornya game. Ka-mention ra, ka-compare tiam sel mostringi ra 2005 Like say. el games. Tara desal klol klakakaro sa tiam sel time, makasal at ngarbela ilal time. In terms ra kuktura volunteer sa edisirar adal mo participate other belal mo certain ang umamis nga niya ako ramos o turtak lalo be sila nga rin ilang adiungin. Agi as you know ang wasagim ani sel QR code del blagim rusi mar kakaro sel ada amla register mo volunteer emergong kamama malmol mlo lingitrar adam bolso biir el me register bol volunteer tiagi da mom got mokot tirgel volunteer sa mornya credential certir so biil malaigel mil certir igal venue lo volunteer athletes mang mo so biil ngartiang e biaka liitia poster tire loral mosiga blungure lutel mi seguida giblam kat maklila gidiregal silubi tiam nomrek el eosisul time magidiregal na kora perfect tiagi del tingela akal sugo mangarnya diogang el mora menu tial menu a 7 days menu e kadri pitringil only twice mang emergong ania akam dei tring ania friends speaking countries ania friends spread requirement tra menu magi mlam got mokler other bela bogi mom ar tira kalt mokol kireli segi ndi for instance orwa diogang ma kukaw sel system lagi mo spe ernyo se sel langara menu etirgel contractor sel may sel gim dun 2400 el meng ilil de blidel el 400 edir ko 1 euro era serving mang kora mo rorndir adending agim lauro lo bantiaro gul ade esabedal agam date tiagi del menu Maria bebir ongita bebir ablulo ase aigal bli ider gida talgib el magegre maktim lehen sirtilo ase al tigib el magegre mangat blol bol imol telo elagamo rura kamam lo ma adal maklo meng dingora bebir time to gera gera blol kamone asensa lo beseringi magidi magataklil waselo dakyan ding mo ready gal facility Yung sa clarification, terka 1,000 athletes, yung 200 technical officials, terka nga rin I'm sure it tamelo, terka tokol other leader, mga supporters at tit. Makawasa kam na mo tutura vendors, kita katmokal mo provide ra enough alkukaw matiyoka ra at July, July ra 20. O kaya kung maknoduli lel waseng one el menu di repeat once malsugo mang local long roll impossible imong adioga nga imong kukaw e dia ka lu repeat ngim dia ka bol daily nga menu dia ka a la carte menu nga ngil blel kimle submit ngi to ko ngi mang kada tirgel adal gimul messer til na contract trigel to ko nga mo o tia di bok pagtakilo sa egal experience kamam tiya kal imol masaya blol sa pngil mer ngel imol adalo ngara ungra ngay gida let's say 2400 el gugaw mang kukamama di sel gumiel system rasyabal sel se agi uspe a 15 al mlarang eyang al mangrar long that's their business nding giril medeli bere gel 15 mang agim lauro lo bentrir ملاورور غدول أمرول قال له لو بنترير متمدو ارتياجي التريتيل تيال سيستم مال confident را farmers بيلا بقولن كلا بيبيلن ممتن الأسنجة دكتير انتي ترجع مال they're very capable yang ari gel bertelir yo lengi tertilo ase al sugo mang ari gel berteliu ngoswas ma dung ursul seguid el silse e bol top dem bol isel bela on mo tuo That's man answer question sana mal the last one whatever kami ko mal di prepare dim sa other tergal athletes and me ngaring ya ko organization lo ngosir tergal let's say the families at tira maybe ngari ko career to ra say ngara ko accommodation sa ngarbela sa mamlosi ngari ko point of contact al sabira sunt interested let's say get the more research tira lo
Sabiel kantak tara PNOC ang kay gidel Hayden Sakli urol lo bangkela paklail gidel se aku ko bis nga ka dil sil sa kanay embergong beto ka inquiry sa armlame lo se tirga gidel athletes to a technical officials ma games hotel a Palacia hotel se di patakli se gidel let mang se fully booked tara duration ra game. Of course, agi ak nga katira kan mga dura adra kwam lagi medang booking at tiril 50 mandim na soagal wase ay gel booking er kami yung athletes ang family lel sugo mang athletes agi malub taktira village lerbek la ada giril pay at $25 per diem per day el mera organizing committee se help per gid gidam le winner a game les ngaram dim la kadungul mo 50 60 kadam le winner a game la kadangilun morsel mesabira adal kongelos on dia kapelo asab el gut maklitya le tirgel mle luset ti albida mlaraba ba bida tira ulmang emle makasal sports ngaraba ba bida tira ulmang mler belaw e diregal legal isel belaw mla hosta egal bebira event kide kadablool ko out of our way el gut maklide will host magidi mo marada blool melilt el merbelaw Activo ay sila sa self closest el mlelu srabi del mergida American Samoa at 2019. Tamal lo disappointed le tulum da selo ase they were ready ding lo guk mlingil tabelaw. Tiagi de los isul blua sera October tamlara national team they lost the bid. Mga lieutenant governor Tirma speaker ma presidente Olbir Tirma visitors tamlero gui arandirang su and then they lost the bid. Segu tigingirar adra Pacific mlo diagal sa Ilwin and ding tamal mlo congratulator gide sendra full el canteen center till May Cook Islands am lewin annex el Pacific Kema Tahiti. Aktiduli leru era apok mbrege uraila di tial toko era baseball al sukum dia ka base gire del mungir baseball rel arak lela kan dia ka baseball competition el trui arak dia ka baseball ra Nauru dia ka baseball ra Cook Island dia ka baseball ra Tahiti lega baseball dia ka plogoli but this is our last time our next opportunity mo yakyu 10 years from today al sukum ang win a North Pacific country mo host ang mo niya baseball lela ka soccer takes football take president. Next host Nauru micro game dia ka baseball. Next host mini game. Cook Island dia ka polo baseball. Next game Pacific game Tahiti dia ka baseball. Akora di duli seguidel. Challenge tirgal bigel lengaria imol adal tiagi del team palao Klol adan din kaya returning gold medalist ra sila winner gold medal ra Samoa. Uy garang ramlum. Yan. Orang ni macam ni, orang tu mana dia mungkin tiang dia macam. Kangara, opinion kara, nauru macam dia kacau mula kacau postra. Micro game leng, facility tira yang lamo saya waluben. Sesa ma Jennifer sera volmer ka game ra Marshall Micronesian Games Council dia kal Pacific Micronesia le award ra game en mora Nauru with the understanding lo sa game Micronesian game amoringi ra Nauru ra 2026 sera al meter gel chef de mission ya gulger ra president ra parliament lo ngara ra NOC o sengwang ra a conversation na ulumul nga kalol troy gal better en waseng diagaleng diagi mospe a betra next year akora malgora gil betek kertial tingel aku mesra secretary general ra Micronesian Games Council akatangal tengah delegate ra Stephanie Ngir Oimei mendi dilur nga kalwaseng ngania on trail na may magi o mesrengi laadi sa begal safely selo as hindi sil host ra game na next year. Sa pira 2027 that remains to be seen. Aldo maktuli sa gid kada mal na amoy tegal betokol resources makukora dimle kora di ulumdas vice president lo ase
Aku kelabor ngira rumula na orula sa lagayal sa pamam, ay ga ay milyon lem hostra game on her behalf, why not? Siya kuk ti posisyon na game. Oh. Mga ada ularing sergal ngartiang edim neswalo kuker kalwase mlaringisel archery renovation ang ramalagayok yengal texal ramalagayok gewase ngora as a chairman of Pacific Mini Games en wablem ngul masao lem ebende autotadol ko ngaklendi ngora swadam ngartiang ebaidim clarify rakaw elwase since minister iya ngartiang edim gora di clarify ratetele lauder malbol blakatak malakal yel gora raw reng rabalulwase ngilun masao lemeng ndi transparency ma fairness ra abiden mora contractors hindi kureng sa aldatam kau ma minister awa omdaka through ra CIP mga moklauder mang awam da se ogardeu kam dingay please don't take it personal nga hamal di ngartia mal tim soda mal bol blakal morar at malakati lolgop tokol-tokoy. Saula ako tuluule ako tul site ra archery Maristela algegri. Ongerung ongerul favor del site amle emaus Betania magim lo Mr. Tir ending mlamula construction tir algegri ngia kuran lamo ko debra okwi del metor. Magim nora kurandra melgeo que siam le choice ra tournament director magiu lingit ra governor mar adal el gat maklit al kuranda emergong mlarngia ontri magum yam ngela setiam lo oriom le mla motul CIP project amora kurandra melgeo ma ontri ra diula sem rehabilitate ra badrum dira gatal bolorai mang PCC mil ngat mokringi emergong ya el mo andera force account ra melgeo etira di reimburse ra school ndiom ara materials ma labor ra o emlaria bidder ngi mang winning bidder FR momru ra el mosois etial actual ra amle adra public course agul langit ra minister iar ma adra attack mat git makli seral el widen ngi seral mora korean memorial ending lam oy tam lagut makli ya vengi ma seng al blel katmok la PUC el morisegid Aldi blaktak ta dilas talgarik awase ngarnya otang se sel ko retire manggora swada loger kalwase tiang maral ay sadang gora di tulul oy daramase Tawlo meeting eli gilangera yo sangartit logi onti la presidente asingira de lo mu research process matamla kongerni giril mokla search process adol tirak raigal regional wajid el institution sila start a search kaletso may koneksi FSM el mor sila lahira presidente tireng erura kaletso de marshal samdire gamne erura CNMI amne choose el selectra ado duro clean mo complete ra PhD program so that's 3 years makma malakor tirel waseng abaik telia silsra retirement edo uriol against the say etelia se amlamo tim loror maktiso akal do makatakli se gideleng ndia kalior ndigira del mokra adal mortir require accreditation process el ngari ngai gidel search national e regional mo local al sum swat ya makamal musulang ay musula raw ng lurelen Baday da mal masulang ukordeo lamas kita update tertial Maralmel Pacific Mini Games mlamo ladim lamo ngil sule ukordeo Oy, thank you so much 80 more days Oy 80 more days Oy sulang malway se kemer atra media kay kita ang adi merit yang press conference rigide marko oh Bay alway se bay tirgal terun minister sa Labanggit makkura ngul sa minister Obiang mal kuklangar niya ko raswal kuk muay sil mera arbelaw bol mereke kuklabong minister matul atang Maluwil tutaw
Vice President nga Minister Matul Director ka Awards Week. Mungil tutawil mo ang irma Jen Mr. Clay Mr. Sola daw niya tira ko sa baril John Enrique dalawa kiwa al press conference ako te kada malmere nga sulela ugurdewe Vice President malungil update labit skidem upna mo subira adra balud mo mdengel wasa girel tara yel lomat maklela abalwada may galbenium el mo hoster el Pacific Mini Games hindi ka amal be SLI sa LA Raigel kuk no sabi edel share lakalwideng last week. Lekor kami 2 weeks ago. Abay di BSL al toya ang aringar adalom kadorang akalwasing kam luton mo makataklisel el tingel a Mr. Ludong ulwase gulul terkok rasa ray mo oror. Ako ram titul masaw deringilen dim na kul terkok ra sakay. Telgibel mo sa Mr. Ludong ngoy kakalutong akaratakoy. Ik matitul masaw deringilen di me katakora ngol lakali di ngaring ya baby ra time ya atakoy mo involve ba blue amo agirel telgibelul kadalato omsodel and dal ngarang kadamo tamam das war adul wasa kadang aradul alle adrigel belu makadala wala bal morsel belu e dia kadala bal e dia kalo aise omsyo ma a service ilnya oktob dra ministry git has nothing to do morabulul kadring ndir adal me inquire assistance ma adiregal wasya ministry nga a Bureau of Transportation nga sa belgo ko suwira tialuror awula kadam nom southern til wasay gagida kadam ne meter tirem southern til wasay gagida awrele la Bureau of Transportation sa bil help ending ngaringi a limit ringi endang sa amot mul ko mom south a bebera toil outsider igel el mandate tra Bureau Tirma. Logora di mo telgibel el blang takil se gida ngara national government telgirel ta sul osenget ma omreled ma service el to provide el moray garro hul 16 states regardless el wase gawumil el regere ngargebelwam. Paidik ngul mo sial ngaringa karir tirga Vice President bolsa bedel entertain agir. Agir di malmal tanda kaligel mo rang vocable. Oy. Agway sedang umsang Minister Matul mo pol pol. Awara da por Minister General di Gorira imol. El Minister iyar ang kwadi swada local wase kom gorde ase 5 million na plam investor facilities ngari sel gora after plan ra matokora maintenance raigal facilities hindi sa ita karigel Hindi am sulang jene gida maral kadam dengel was igal facilities gida kakarusel ngeso meringi yung single time lolang seur gida kada ulam kada ore mangat mo o si single time yung selmle maintenance plan na malubeng un cell soft component regal project team nakalblo lo banggel leng hindi tial arala facility malubeng arala a project del doru ringi katablo mo magakam ko maringi mo dia kal sabi edel malde may gel sot igida madingero gulbas cell the starter construction ra applying whether ang public ang private hindi blo leng alak regal mle kotlo singetra tialuror. Mang to answer your question ang aring are other expert asyamal logi wa ngesora jaiga el namay
Egida mermol meloro lo bantrir. El mo telgibel meskida maintenance plan. Raigero kuil asetra national government from A to G. Mang seguidi amrar el ang egida dirigam le encourage sa igal el ministry ma adalong ra legal national facility gid el baseball sa del kuko mes sa igal ingia a unique aspect ra maintenance ra igal kuk building el dangaringi ngaral national facility el dangaringi medo urol kay seul kut moklay gile important adoral mormada de del ngaringa ungil maintenance ra igal building malakuk po to maring mga tmokra years after ako klepo to langaringa way gagi del mo al bangaleda balur belaw amsulang Sulang Minister Obiang gagida Minister Kutul waseng taguk koraswal buay silmera buay and the baisel volte liwar adra media guk langaringa karmiul morngi ang baldi ungil basule alway se bay guk kim guk tungul mo tial ministry gidra hospital tial Ministry of Health and Human Services lo sabi administrator ra hospital lo banggedal ngartiang mang aw erak mo algiung gumsang kukra di tat sa bebir direk gora moklaw tutelel direk daw ay sel merabuay agote akmatnge Mr. Ludong waseng ngaringi sel news sel larat yabela or sera ko tulurior tial isir tirgal waseng 28 al adra aurior ra ministry am la modia ka urerir un sogal ngutial te alle magtaklil morabuay agot eng maral toy ngaringi igel federal grant ra marigel am legat immediately dim lemre del stop mang le affect ra 28 al employees ra Ministry ra Health and Human Services o masinder tir orior al sela public health ra balur belaw mang lemre da ministry motmak lo banggela director ra public health rigid ra director madraisaw emergoe yagi maad aduk sum akli gut makli wasen dia kar adal mo mere kalorior so kal mutal makatakli dia ka ngidil ad ra Ministry ra Health and Human Services al mo mere kalorior because ngar niya kat ra federal grants al mortial ministry gid amlam kat mokla tirgay gid al 28 al ad rela ang amal mo malorior kamam osi ga kuk igel bebir ra grant talngia do labra public health ra blur belaw lo label lom do der tirgay gidal af mang malamol maurerir mandiakal magim da urere lang idil adra ang idil time tial tokoya direct mlamora au era lora la president belaw mo of island kamam ar minister samlot maglo ngelo meeting direct ngilu tial tokoel ngunsang ma president awer ngi mendirek ngilu lotungi ra supplemental budget odurukli mor olbir ra lulaw lo benggela igel bebir ra ongit ngara al sela supplemental budget mang again altay ngarngi bebir ra agora ureor alway algora training malubeng bebir of island trip pertirgal tira ngara public health ay gaygi di al amot talgibel ngarngi ako katal mor al sel endi glutal makataklil wasay diagar adra ureor ra Ministry ra Health al momregalo ureor tirgal 28 al adal tira affected ra because ngigal gatra federal grants amal mol mal ureor ul guk mawdud ra guk pebir rangod al federal grant lo laba a Ministry ra Health and Human Services ra public health say ongerunge kamiar adra media ar adra tirgele GAO tirgang government accountability office ra Balura Marigel tirgang giler ra Balura Belaur tian no Marigel weekend mang akmarngel waseng dia kadil ngakaltang ta direct lolding tirgal bebir ministers el gukora sorir el gukora malaya update matletelela spending mauspa lel ay galudo dra compact mang sera ko tulureor
en guk temir el guk mertial Ministry Gidra Health and Human Services menguk mlo sabe edel guk mitertir et guk mlo gera igel gora gera el sorir el momangay el girela igel guk kudo del maus lela udo dra compact el guk merweb tra Ministry Health and Human Services. Same thing a direct el milgat mok el moraigal bebir a Ministry Complementary Gid. Direct el taraswag el modi el mergmiwa direct el aigal community health centers rabalur belao. Of course, kami amatengel was in suwadalo alge da service el morar adrablu aigal states rababel daw ma outer states rabalur belao mangarnya aigal batok el community health centers am lamod or adi imong el ngarnya tablor elang el guk ma amrek mang sel ngi ngarang ramlungui community health center so kalau ay sel mergmi ul wasem lamo mereka mla complete aureor ngi mel agi di mongir ngi aselungil temela president trabalur belau emrgo ngi amo makatmok sel schedule ra ribbon cutting ngi amo sa elgong al mga asmerel lengguk mo help pra tirgel guk ngara west ra side ra belwater bel ra babel dao sa igid ya guk tara guk ngar sa igid al guk mo accommodator tirgel igid laad guk ngar ngisel imora Koror Community Health Center tial ngarabitara Koror Elementary School ang schedule del momreka urior ngira endre el al April el al buil maselable complete eso la guk direct el mornya ribon gating ringi guk open el morabuay guk direct el sabi el provide a service el morar adra blur belaw direct el tarawngil ais el mergamiwa adra media ngaringi atarahmal marail isel l'hospital rablura Taiwan tiang Fujian Catholic University Hospital tiang adrengi merredrengi am lekmer tiang nomregel weekend emergoy al tulmu la adal tiagid l'hospital el gandak ta klinik ra hospital gid mel al time emrarngi el al time emra la klinik ra hospital lo mesar adrbela ol guktira uspe agor osong lel gire la toira i madirek toira al sum toira ang ngarang angor oy mang ay gigi aguk mara la klinik ringi e direk gom la direk madngele gimle o aisra adrbela ora last wase trigel guk adra tripler tirgel toktang ra triple ra guk tirel ngarbelau tadir gamal mol mel ngarbelau guk tirel gandak ta clinic direct el marar hospital el al time actually tiay gid el Fujian Catholic University Hospital le sera ongerul reor emergoy agi Ministry of Health and Human Services amlo saing ra MOU lobang tirgel merred sa gid el hospital mang mosabel el guk oyak sa igid el MOU emergo eti igid el hospital guk moldurok kartok tangartir el guk medirect el gandak ta clinic provide health services medical services el merablur belau direct el mo lang seorgid ratto era dongu medical equipments el merabel water belau mang malungil ais o sisiul time eti igid el sisiul hospital direct el mlesain ra MOU lobangel tial HCF tial Healthcare Fund rigidar adrebelau mosab el tara hospital el the refer our medical patients rigid el morngil hospital rablura Taiwan mang gamia already go manngay ngarnyar wasingkong hospital malmut el baby ra hospital el ngara Taiwan el already the sender tirgal patients rigid el mo et yaigid ya guk ada lela yaigid el hospital el mosab edel guk koldurok rar patients rigid el morngi el hospital kami wa last week tiregalulu ay sel waseng guk ngarngi sel milgat mokla lo bangela igel guk hospital rablura India el guk tiregal mosab edel el sender rar patients rigid el morsay di aklong yolel tiaigid el hospital el Fujian at yaya tarakot el kontrabest el hospital rablura Taiwan el girela toera kasinoma kami amatengel wasya tara kapikas el dois raraad el tuwa del mora referral rablur belau adi girela toera kasinoma o ngerong at toera heart mang ay gigid ya direct el alorior ngir el ang o sigarolel
sola ta direct mo charge rigid agegrel ar a rate tra sa igid al hospital at sendrar okya rigid al moring our patients rigid al moring aldo mo kom to kortirgal patients rigid al other belaw at toldurok kortir di morasing kong hospital le sa igid sel charge rigid a local rate mang while warat talgib biota arala sel do refer adal moring hospital el at kay gid al Fujian Catholic University Hospital bel amte direct al ada adu sa igid waseng mo sabi il char sara OCC wal ar mantara mo sabi el malara betok el patients rigid al ngarabalur belaw al morablur at aywam ay gaya bebir sawakal waram klol update el malmas kamiw margoy ngutyan sa administrator nga administrator ngay gid ya obi ang Ministry of Health and Human Services ngay ngel mangito ka aygal facilities maliot maldum to ka urior al marar al sela hospital mang kabong administrator Warswick. Ako teba po kung ulo other belaw al girela at tingin dra strict visiting hours al tilo ba dem lutaw tercera April 2 dorang asuler adal ra blur belaw el mar adal ke belaw el melmal nga sergid el lutaw tercera del palasirgid el nga ser arsme el maraurior el girel tal tret el maldira klo mo sabe el dira protector urior mandial figim lusar adal mo olongol ngoyak sayid el lomreng al sal yak tira al sokalo ay sarablu waseng bato ka construction el going under hospital el al time mang hemodialysis unit tergida da am lomrek a 50% trisel phase 1 am lomrek mar smer lang a usper sayid el masilga el mala hemodialysis services iyam lamu lauror sel guk te dob ara hemodialysis el telew el altameng well telbes el space altawa 8 el masil mandi 8 el masil el ang alo spare smer el mga tmok tirigel for isam el smer el altame direct so alo guys el wasel over a medical ward es el nurse station ergida direct under construction peto ka ko omeliot ma atetele laurier ma yolngi trar adra blue may ma pom gargik lo mesasan ma direct lo ngit lo asay mo mask sel over hospital direct kal help program mal minimize sa infection al marsme may galbato kal activity going on direct kal dir ngani construction na sel food service department tergi arbay direct kal mal klolurior alongot mokri ma yolngi trar kal adla sa over hospital emo pay attention al marigay del urior al marara al sela ablid malako makasaklang aktimo dire kalo ay selwasaya el April 12 en ngari sel mental awareness youth event concert el sponsor niya Palau Evangelical Church in partner with program public health at disability mental health makti dakay nga sir bekal adal participate se dire kal kumtason dire kal fundraising el time es el ENT tripler medical specialist service ang artiang e momra el along e mlurior ya maral me canvas el tora guru ardil sel OBGYN e mo merbelara May 7 el mo 23 sel gupol ke that time kadal muto to dahil announcement el marabekal el adamat tamo madangay matetele la magara omorula igel appointment Tiga mal diso kalau ay sa sel laboratory del mli under construction amla momra gaurel el alsil seng mo obok sel asmarel mo sub ilog spare sel sel lab el guk take care gero gul lab services ra arsmer me hospital ma o men akuk na mga sel san lo ay sa kada morgere malar seed ma hindi kay gida kasab el o ay sa nga karmiwe Mental Awareness Youth Concert. Kamarin nila April 12. Sponsor niya Palau Evangelical Church Youth Group, Abangila Hospital, Abangila Public Health. Yaklukuk
ondia komeng sarude moringira sarude moringir tiale bara mayong mang tirgal se koral leader ngi ngale hawi gay gidi tarawal koral leader se gidal concert madaw takang lalmong direct kora ro amrur ngi o bangela fundraising mag direct kora olang se orar tirgal mgigrel adar gid bay dilungil besul gmer adra media ay gay gidi kora kuk saba amam lo to badal mer gamiu bay tung watte al mas gamiu mal kora ngarnya gamiu aku mesel kaming adia ka gamiu mang kabong itu medik karitel mora ko ka minister kirit tergegi del was 28 people tira like federal program se emnesto aguntas la segelo do del mora federal program sa da kadil mora pero direct kangaria services el direct kalmakat sa MLOI sa ngaral program sa niya affected at take it el katara tokor American. Sabihin mo, maskawa ka makail rawriule, di isuadal DOI salwa sa igal federal grants al dolay, amaklor ngi, mora program salwal kwara tokoyra osis akla, at tokoyra survey, at tokoyra training, diya kalsal, mandiya ka tirgal adal tiri awablel affected, our nurse, rabalur belawal, bloel malut kal girela way gaygi dal kwara program salme ta provide a federal grant te do label kwara mga tmoklar wa research mal ubeng kwara a survey rablu el girela gaygi dal kakro el program sir gidar rablu belawe man sebegal mo maskawa ko makael wasay geng mal malut kal girela ngrang adi swakal dimle blagatak kal smodi awasay ngudo dra federal grants dimle ka rule stop masirabol way saygid emergo yang maagiram الوابو لغو دو اي جيجيد الودو دلوم دو درتير جيجيد ال 28 الاف ان دي كتنغل تنغات لين ملمول ما الموت الجوك بيبير رفيت الجرانس الولايا بابليك هيلث رجيد متير اي جيجيد السالري رتير اي جيجيد يقوك غايلو تور اي جيجيد الجوك بيبير رفيت الجرانس الجيدا كونتينيو الملاي من دياغا ادل مومريك راوريور اي جيل كوماغاي موسبي الموت اللي بروفايد رغمي راوريور Kalau mau mersai gitu, melmut al sil se minister rahel de vice president. Kom lamo mengel waseng malte lang ay federal grant mo hospital. El ngaramang tela ala total amount ngi. El atela ngi amo affected tial taun maral mei. Tial government ram digel. Ngania korak mengel kemi na o mesel waseng makaray ke masuk mengku katek makarang. Hal pa idi keregal ngari akil motrika rubam ditan mongerma makarigal mora minister obi ang base sel tkor sel bilasan milkora au elbulu angar lela ministry gamal ubent ng bureau of transportation ngora arada ngara kang gestering ila oi segi dil tokol do within the alang with blue sel magora almol malubang tao elang ngrahman ngar lela awaya ministry of transportation le gurreng se tisel sis kom dimlong e kom rael titira urense sa kal tablol blue mai kal mo so is same trigel agent ngi ministry of transportation agriculture malwang rangar alera o isay gidal teletal dilo mem ko om da swem mo bade bakal do swem nguse ko to ra mondara asa ka imbo mede ko am la ko ngar dai rai lo singara pasyor ore tianga gor ka minister ngi dai sel akmadengli sel bil el ngara madal olbi na la last year sel to ra labor ya gulmes ay gel el kamen sarka milu sel mong segi del bila dir kamara ka meeting mo mereka tel olbi le lang la de ko sem mal muter to mal obendia ngwangara ko pursue se olbi la ube mo tobda se mo tobda executive order wa ya president Miguel se lo tobda executive order mo claro ko to ko mo mutra asagay mangidil to
Sulang yang malungit tuta ngirmak sel kamatange process role bill sel ko kupol mere katara administration ang mamre like bill ikdu kolki sabes mga tel sel last press conference ako luay so assembly at legal mitra chairman ra GGA Mr. Senator Nakamura sel committee tirogoy gimladar sa ikir rogol recommendation almutul moringi ma aldadu lo banger eli lagi mga rablilyo awaseng orior PSL bill legal time ma sel mle concern ra transfer الابل ادرس رنجي سيد السل سيد البيل hopefully in sel توبد مقدو مسرا درافت رنجي سولا قريم الجيريلا يقال تقويرا فيدرال جرانسي أقوت كذا متنقل وسيقال فيدرال جرانسي يقال permanent يقال apply رابق التايم من سل لقوق لغنيرني employee ngarngia 1 year grant mal ubel bebiling 2 years grant dolay gigi dia dolabe esolay mga tmok laurior tirgel tirawdu ra federal grants sertial ministry ra health and human services agum tabal waseng la direct diocese ra igal bebir ra ministry tirge exempt employees ra balur belaw ta fall under exempt employees leng again to do the base ra grants ngiat wobra ablura marigel al mergid mangway saygid ndi aygal grants al apply ra bekal time mang malamol malangar ngi aygal continue with tirngi even though it temporary employees are at and then to apply ra bekal time mangar ngi continue with tirngi mang sel ko polmrek emro ngi kukmla tukmla ko ngira nexel grant al girel maldumar ada di malamol malangar aygal urreor mandi swag law aisel wase al sugo mandiak alwid ayga black gimad adu ul girel a total federal grants al guk merweb tra al sela ministry ra health and human services especially a klor ni ar web tra tiagid al public health rablur belaw alak alwid ang la abgor dal ngara $12 million oy ay gaygidia maklungil a federal grants al dolay mang again ay nga ngaringi at term ang guk end gagaraw sa term ringi mang sel end ang guk giredal mla apply mang guk sa elmo tel guk ngwa next grant ra osisiul program mang malamol maigal service mar adal nga raigal uryo ra malamol ma say teler raw ulel merelang mang al ay gigidal guk grant tel ngia dimle immediately etakat lo affected til gigidal nga 28 tel employees sellable way say gidi margo ay guk ma auspe ay gel guk ngod al bebir ra batengela grant tel lolmol ma public health al malaya ra blur belaw ay guk ma labalom do der til gigidal ath mang malamol maurior yes ngarngia mo gora impact ringi mo ra guk telela training mabibir raw ay gayid lurior rawa survey logot mok lamang rangklel al tayang motel gibal affected and the a priority ndi akal swadar ada bol mregal uriol gidal bekl adar rugui rabalur belao di ospe aurior do ospe al masyo adalang aklet masay gidi a priority ramamal make sure and di akang idil adal mo mregal urior just because it yidal amles tobak rantra abibir ay gayidal grant taul tiay gidalo sisi ul direct al giblam isi il mora loya ka presidente and direct al mlat tabdi until il mora ul bira kululaw so we hope al waseng direct sabi el mo ulit tong walu tal replenish ay gidal wal kora funding al blo los loya kay gidal katra kwanta sulang kaboy oriam I hope so di ang alira Bureau of Transportation ngiramangi uksab edel mom iwiti al tawar elia o mesel bada kor o marosul badu laklu urelera adara a director Moses sama adara Bureau of Transportation argida agiril sel ngaringa away gidel incident tal happen ra adbela blur belaw etmo masal ma information ra dial mal ubengi dil
loli diul mar adel lo ngara aringi e gam dingel was avec l'agency rehabilitar wa IQP migera rogul adel dingar yangar alir tarangar alir tirgal ada sel labol ada du etamom dingel was malabora basyo etamom dingel was a asetel mlokang gester tial الانسيدنت انقلالورا ناسيونال انقلالورا ستيت government سيدي سبيل مومينيا وريور الواسين نغرانغر ألير تديغوت موكلا يجل نغر ألير تيال فيسل تيال ديال ما أدلو ورورنجي موم دنجل سبيل كوغول نسيوا أو يديرن ستيت government national government involvera omsodel sel التبسبيل لو نسيو لو لبا يجي الانفورميشن ديال ما هذا لو دورني ما الاديرك لو نسيو واسن لانغرام نو اولين يملو هابن ديال تويلول تورا يلغوك انفستيجيتيف ريبورتر تيل لورولما ايجي هوك لورولا هذا غيرمان ماتشون مورينغا جيلو جيلو ستيانغرال ديال ان سبريل لو ايسلو ستيانغرال ديال en ramok tegerni umneso isberbela len schedule al mega port color belau al ubem neutura distress cole luluspe anyes ulang naria in this case naria akrura dial no spe auguru maulam neso isbendi belau adim nakal el parter tial voyager tira seral abel ngasara al mol akmal nom teertire lengitel was I hope I gigi ako mo sabi els mo di tiange kada move on sulang Mr. Ngirma betul minister tokorabot to kar both operators sa Lomondar tigal Bangladesh na mo dive guide the incident a few months ago tigel ada sinaririd ma tokora aktilur tilo asem kantakta officer kan tital am factor ka mang akora di swa ka local wase seng ngaring yar avel al sugo mang lamo problem tirgal mala dive guide ngara certificate and magarasab evel make sure wase ndi al pera under the table edi al actually ngutial test demalar tial permit matadim lamo botokol dive guide de al follow ay gel ul ay gel mal tiya lo southern year at namoteyin 5 to 6 el buy gara tourist el tira al adrasina amalenga tire sel labongeng tadiome satelita lem dengel wasi tirga nga wal dilblel award ra tial PADI certification without actually doing the test. Mang team na so kal low ay serkar say mar adara Bangladesh el morablilyo kon se bebil sel nganya bilas pelun morablilyo rabek nganya bilas pelun el gotam hal na moluy el mora hotel Bangladesh adik merda ogore mo mar or ay gal sersira ra mang maraguk timol mo marulaw diyor al uptadi mol di al maralaw diyor o may sersel balu el mutan mas abilas pelul may mang kora dimleso kalogel wasing ang aringar adamel sabarin more sel schedule that bilas pelul make sure at the inspector tigel Bangladesh en mong mas ersel ert sel bilas pelul ek kwasing tigal lombal raigal bilas pelul el sabarin check and ding olgon dia haklisi ire de halngar alir ma tulngit lo sebom address tera press conference em garira minister matul mang you don't have to comment but at least look into it godim ne so I'll share say tok om di lugar le do mura kaida oy tour guide am tokar tour guide al adrang odal belu oy makpayol ngit trengegi dal driver mga shasing tirel mem gibom bodek muturwatang للسوم قدرايبير والتقرا هذا الإليغال مقدر قبل الملر لا تلادي واما ما أصل ملين رأذا لا ترى هذاك قلت تقرا ترى مقول so please by the kind say enforcer say Agoro state actually at check up ترجع مرور سل tester mo tour guides
mong indiregal mo cross references sa gidal trigal la pasra Coror State Michael Cook permits ra labor ak trigal abay giregal mo contact ra kabenor abililyo mga yaur boda kay nga seol bully sa igal bilas pulu mabul nga sa ato kung ito check kasi namugil nga niya ko immigration check ara adal mo mas igal bilas mo tumral adriyar at hindi akal adrir. It's something I think we need to look into. Bukod para kayong sa kita Michael state governments enforce ang law. Yeah, absolutely. Vice akora tiswa kal racer tial lenga akmla experience ra adel mle intoxicated ra rometu la kalom kalam la ra government. Makora tiswa kal racer issue luwa singarngi akora a guidelines ram aigal ministry el merret la kiril follow especially our director chief el make sure al sukum tamtingel waseng galbui gangarngi alcohol problem merni al ubang maladarakseng instead terminate ngi magrada help bringin more rehab malakalom kal legal mlara government ma heavy equipment tra government al matargak ra rolet el maktigam la experiencing it Friday mang diag it I think it's a concern that needs to be addressed lek matingel waseng seragi po rabli la pulis dim la kalungo alcohol level ra driver mang akmatingel wasen dir I'm not the only one who have experienced it tabtol at mangora dimle swal share the say because akum dasen close to tele labo the accountable ra mokarki crowded especially seldom kalam lara state and government and if I may go adi swalo ke wase sel norovirus sel lornya strict hours ra hospital malmol malngarngi el sugumen sabi emel share lengora mal kloa taretela mel sabi emel gora share information el girel say and if I may mandital menser ngarngi sel RPPL 11-36 el girel asin tax 1% tamora Ministry of Health and Human Services ya 1% girel mora omkasang mapalaw parents empowerment ngora swa kalogele ngari tigal adra kasang elgul nga da urtir idira seram Monday Tuesday to ay sulwase mlamo erura kal dia kal toba daw del mortir sel seigi del kasang mapalaw parents empowerment mangora swa da logel wasin sab ml low tangan look into it and make sure wasing mo sabi toba daw din mo mortir ma lati ge yede manusulang Jennifer ayel malungil ger akot lu ulem blaktak lalu ula kabalment rebelaw di akasep ML telaw le ola mamlayra kabalment lo mais so I think that's clear mangidil adal lawreo ra kabalment o el telaw le ola mamlay ang ka already mla violate talla ongerung ingarngi tial ula civil service ra blur belaw mal maktaklay gel ngi al ula adal oreor mang akum tabel wase ngegid al adal adiregal momotaw tragegid al ula civil service actually seleng omotaw tragey in grounds for disciplinary action rakuk side ra kablement in grounds for disciplinary action, el-Kuksel Ministry, el-nya employer ng gayigid al-adra laureor, asbi il-Kuktay ka aksyon al-girel wasing ngarniya suspension, al-ubeng termination, ng ra, hindi yor sel Kuk Ministry, low adra ng gayigid al-Kuk mlato mal atokoy. Of course, ang Kuk ngarniya ikal ulbelaw, al-girel al-ula ablila bulis, sukum ke el telaw le makita bagal le mararay le aksidente makarang kuk maamot taw tral ula belaw for reckless driving negligent driving malubeng ra mabeto kala al mo waya bol sabiir ngay gidal adal ngi away al kuk al makita bagal le el telaw le makararabway el motel mal maring el sel sukum ngara urior rakabilment maragugut mok laway gaygid en beto kas el dub al morng gaygid al adam
manggel guk mil tamal al waigaw guk ngarngi aw remedies guk tirekal sa BM guk mong mail wayal tilmal liam lim mal ubem badangem mal ubeng ra ay gigid ya direkal baby ra recourse sa BL el duba selong erulger agum tabel wasem lo tat seringi ngal administrator Warswick malamol mal report el gamamabel oil bekkel Tuesday yagi gaw meeting el tirgel marredar urior ra Ministry ra Health and Human Services gaw meeting magiwara mal update ra bekkel urior update ra eli ne osera Tuesday awaseng maldir ka cloth yagi del flu marael maldum sa igidel ay gigidel wal wara strict el girela toera ospitar malmol malngarngi malmol magi malmotel encourage ra o lengit ra bekla adar belaw rogo ilwas sel omera ospitar please multirak laigel ula toera ospitar arbekla ada giril low mask ma direkl adra urior man direkl giril low mask ay gigid ya baby ra rolel mo sa edel gigringi tiagid el flu el maraer al selablur belaw mang yes malmol maldirga gidir kol tauta gigid el wara ul hospital el all time ongede sel akmadangali sa igid el la 11-36 se sel wal creator tiagid el wayab al lobis ra akmlabis rang klel lobis endi ngarngi tirgel el wayabol member sa igid al-ad Minister Rahel ng igid ya direct partner sa igid al-ad sel lureor ngel ko komte erngakal esa Minister Rahel ng Director Public Health Director Madraisaw ng igid ya wal designated al-ad lo tera ministry ngar sa igid al-ad makmadangel wasa om kasang malmautal bebil a partner sa igid lureor aktiregal marangel waseng ngaringay kel tuwa badludo small percentage ra yigid syntax mga raal dolay wal lolabalom alur sa yigid lureor so me apnarong sitial apnarong rongsaw direct mlarngia meeting artil legirel ngarngir sera el beginning el alwigel direct aware ngi so me ngay gayit tiagid el gere gi boy gi mlu tel koratir tril maungil e bodong odngel waseng gukwang ratir tele la gayid el ngesora udo del gere lo label mangat mok per tiagid lo bise le mokte ka wase kada magrai mokte ka se lo bisa wase instead radim letir el while goradi independent al adal waya om kasang ma igel motel baby ngarngia oy emergoe sella amlogut maklil wase memel bol al adra qabelment el ngoy titri trigil ka gros al adal mo partner ngi ya qabelment el boringi imal artiayid lureor el mokte gamalisi rar adal persons with disabilities sa igid yaklo el mokte ngi ya belawap direct el signatory el mora sel al adra UN mang gired lo urior el girel milisi aro huil to ko el girir arbek el disabled al atrabelur belaw so lang lulubong le ti aselo la malela age sa ako enser ngi kada adi mol mu kemraile kalam ngi vice president lo sa bekle del buile sel ko favor der gida ol top da report raseng tela igel savings igil ngam brigel ralo ka udo dra kampak te sera December 31 temle report ra 411 million elang lamo edel bul misera March 31 emle gil top da report ra sel ko tegi the first quarter elarra igid omes ra magitram brigel ra last 2 weeks man lamo oida sel mamagit ra stack samral dangalengan mengkuasat mo medegel was el antruil kusing labuil atela disela sel ko report ra March 31 ak medegel was en dia mara finance endi vice president mengla mesa reporter to of the why seguido was telar el anga aigel eludude dengan sele information black nga seludo tra pension algon narweb tra 2 million from 25 million investment at 23 el atiam 411 ngariam narweb telo el atelang le sugum de gai el do teng las del kuktap in mo do de ata dal sugum te tu da mo de gai federal programs
As kung hindi kasi longer ngi hindi mo di uli. Saur no mal close to telger girma nga ka dito tawak ti masawat at ko era ti al Ministry ra Health and Human Services al mo ko basangay o imang kita til close to telger so lama bay do gulingit tulwas med ilia president leng president ta minister finance al direct malngia mo nga lel kuk address til ay gital ger sellable kuk return merablo belaw I know was in direct concern ngil issue malabay lamebol sa elmoil mol article mo to ko el diaklo kuk diakal ngarcel diaksal moil kuk marur ngil reor mga article mo to ko el wal lolong ng song sa malubel alwith adam bay ilia adal niya kuk mutling ti ay gidal Ministry of Finance el mel sa dal mo ko makay el mora adra blue belaw mel direct bol takla adang okay Question, clarification. Sir, du kwasen nangya adra accountability met adra. Sel al adra bluram rigel Government Accountability Office. Okay. Just clarifying. Why say? Wasn't tinggal adra dotsum kali. GAO Oy GAO bluram rigel Adala mas makali. Question also doing accountability status clarify. Okay. GAO. Okay. Sulang. Adang mang lam ngil besul. Okay. Maday selgora last partra program rigid medik dito sperti al el angkuk tanjo birar bebirar adra urior ti al government rebelaw mangarngia Froline en bulta daw kal adi modang li ngako korior lenden survey tanjo biringi el al sils nga adame obiang direct langarngia David Yuri ngako korior Bureau of Public Works direct adame obiang direct langarngia Glendalin ngirmeri langgangel meredra WIOA el al sils direct langarngia Amray Odriong nga kuktuwa sel medical records at ti Ministry of Health and Human Services madirek last ngarngia kabang ngiraklang nga kukurior pharmacy rigid raklol hospital mang el alsil sa silsertir mga daw sperti alteal malo big happy birthday el mortir gay gidel kuk adra urior tanjo virtir el alsils kada maraw lebong le gmer adra media makbrenga sulir tirgal ministers el nosbedal magalmay brenga suliw atra media kuk sa iul me obangge kmer igel direct el cloud to telel bol blag takal morar adra belawr rogui ulebong lak mrenga sulir adra urior rakabalment rogui leng tirgay gid ya uleng sabi remurta igalurior rakabalment rigid of course segera direct mrenga sulir adal guk ngara private sector tira direct lo lang seo lom alur tial belwadar belaw unti ka bola ka urior am trigid mabelwadar belaw makada diolingit talwase do lamol malgay ng seo adong atmok partial belwad malungil aro kuil marahel esola guk tongir president rigid sel guk return safe al trip al moat al return mirabel urbelaw badil berityam esola ko mal masulang ar adrid media manex adange thank you